Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman. Teman skor jong Menteri Sarkar Bersong Hangke Pok Sekretariat ini Bersong Pok Kinong Hikay School hapo kalama ko All Megalaya SSA School Teachers Association hakajinga lang kabamenta ka sngi hamadan students shilong kilaray ban peteng ya kajinga ki lada ka sorkar kampalai lut ya baro san benai katulom u president ka seng ba alas marngar ulapen pau kajing snodiaw ya kajing sha le ben ha ka sorkar kidon kumba khat ar hajar ngut kinong Hikay School SSA kintup ya ka LP bat UP ha kajilla hakani kajinga ki shong kelan hamadan student lawan ya shimbenta kinong hikay na keleng ki district karilom khasi bat jantia katba harilom garo la pelong hatura ini kasih pemerintah ban pen I ho pajak ane ha ka sarkar bangi dawai ka tulop ka jungi bangi la sakut asau benai bakal adep bat san benai adu benai pemerintah ni wan da ka mensim ka bas musi ni wan da ka mensim ka jaumat bun ki pranai kai jungi ki du jingkermen hak bede bat kini ka sarkar hak bede bat kini ki dong trei bangi sngo bahagi ni ki sngi na kaleng minister jungi wong ba ula un sasiu ya salary jungi shua Christmas Rai la dangi kili pat hagi distrik ibu per nyo jing tip bahadu menta bat ngi ginong badon po gi headquarter jonga distrik ngi kili po office bahadu menta kata ka salary jungi kampat sem lapoi bat kam peladon kano ko order ka sanction order namta ka salary ke jungi ti kita ki ai nak leng jungi ngim sum la ban chania ya kan ka sarkar ko menta tak tak daw ngi wan bat ngi rai menta ka singi ban penlong ya kan ka sitting in demonstration ya ka bangi la ai merendam maka ar punyo terek jung bunai November ha ka address show chief minister ngilai kopi show deputy show education minister ngilai kopi ru sha u SPD hak bede bat kene ka salary jungi bat ngila buru ya ka sngi kata ka last date ke jungi la ne kata ka deadline ke jungi khat sau tarik jong bunai November o jong bunai December rekim semla parla ban clear kata na kata ka daw ngirai haka khat san tarik bangin ya shong no ya kene ka sngi mamta khat new tarik ya kene ka sitting in demonstration hasilong hane po madan mamta la sau benai bengimyo nadu benai Agos hadu November long sau ban di Kenya hadu neu December ngila long san benai ting suka ban keren hang ne ban nak leng jungi ba borok sikata la ringi pe ki kut kubor ngi pe ki nokri kam sarkar ki jiyo kumangala keren hagi wei pat ki media ba ki jiyo in advance ya kata ka Christmas banyo tulop la ne banyo ban penbiang ki kun ki ti banyo enjoy ya Christmas hagi wi ki cakan rei la ringi pe pat yang ngi ki hikai SSA la ni ki pat ki hikai bun kimat ya kaju ke benta bangi pat ngisa balan sa kasurgar ba kam semla ban siu lane ban ai hakapor ka babiang ya katulup ke jungi man lau snem omde tang tau snem man lau snem man kapor la de di kano ka sarkar kolong ha kane kaju ke benta ning tengi kum no hikai ngi sole rain teng rai ngim ban se na ka jing pri na ka jing le jong gin dong trei na ki jing le jong ka sarkar ngi ban mi syakmat man kapor bat man ka snem kumne yang la debu ka khat sau tarik jong disembar te menta kasih la sim yang ya kowe karai jong gibaya don lang hang ne bat ngaswa ban itu ya piru ba napo goro hilsu gilong ya kane ka ju ga jinge ka bangi penlong menta kasih yang te ki penlong da ka demonstration napo goro hills apo tura tinggi selong ru ngilai song menta sing ne bat halas ngila sim ya karai ba lada ka sarkar kamla ban siu apo jong de bunai Desember jing syangi kwa shwa Christmas ndrei ba ni ai por apo jong de bunai Desember malada kamla ban siu ya penlong da ka we ka black rally Black Flag Rally how benai Januari kinu hikai jong SSA gidon khat ar hajar san spa sa puingut gidon hapo jela ka jongi baro LP bat UP tiga tulop jongi mulum mala ko mangkiran si benai ka poi 39 crores tinga try ngi poi kat no ngim tip kal dalang calculate ya kata sau benai kat no ngim tip re bangi page pat ya sarkar mamenta ngi page ka central scheme haki wi department ki bun ki poi te balai pat ka nega mentala dengi pej ka sarkar ya ka education department ka ino ingi sadin bala dengi pej ba ka jingkular ki ka manifesto jonga nega government wa mentaba on education is the first priority reda pej mentaba ngi ba i pan sadin ino man ngi sadin kata ngiru menengi wan kudu SPD wang kumtahi wi tu ingi kata tamba ngi dik unemployed la negi nong trail la negi employed jong state government ngi dawa be ya state government ngimtip ya kata ka na central kawan ne kamuan rei bengi ngi dawa be na state government bakri ben penbiang
ada nak no ke benta syak no benta kumbang gidon haying gi kun yong mo menta ngan ba kli ngau pa ngan ba kli syak yau syak ki kimi mi it pa it te kam de ke benta ka jungi ngi dawa be ya kimi ki pa kumbang itip ba ka sarkar ban pej ban kimi ngi ban kimi ngi kesem tingi rungi kerpat ya sarkar ba ka de penbiang no ploy bat nakaleng jungi la sim hiru karai ba kuma ong chief minister ong education minister ba SPD ba ka de jing ba ya kenduk menta ka de central government tinggi la bu mene karai bangin sapa ka city man pan jing tip sa central government lemba ke email sa office jung chief minister prime minister ha kini gisngi banwan skuwei ba ni kwa bandawa na ka sarkar kuma la sa ka tulop menta la san benai la ning kim benai Disember ni kwa ba ka sarkar kan pledge full sau benai ngin pediang ya kata karela da ka pledge tang ar benai ngi sa sisin ha ban mi biang ya kata ka black flat rally ke jungi